Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka Trap Border Dispute Redressal Forum, hene kasingi kidalit ban ujor sa Meghalaya Human Rights Commission, halor ka human rights violation. Habakran may kinong to kubor nakaliang chairman ka HBDRF uba, chandami sungo, uloong ba nakaliang kaseng, hakajing ujor kilapan pao ya lightly kimat, kibayade. Bagajing syak tombor, yakahok jong kipat ba. Uloong ba kaseng kala ujor habayade bagajing syak akni no, ye ki jaka ki puta jongki hendai kani ka jaka kaba ki syong kisa la tip kum ka elaka labang nong pelut bat ki dei ki jaka jongki nadu menshwa hendai la penhap no sya Karbi Anglong District Council nadu kapor basnaya ka kawai pat kamat kabaya dei halor ka jingsha le ben jongki hagwei pat ki liang nadu berasa penhap ye ki sya Karbi Anglong District Council ye ki pat ba khasi penar ki basyong hakitu ki jaka kim ken briu shu uba sungo ula ongru ba nadu bami ki kai kraw ki bakentup ya ka Karbi National Volunteer nangta ka KLRA bat ka KPLT hapo kini ki shipho hadu khat sansnem ka jingi jong ki pat ba kalong hadu kata-kata namar baya ka hok long briu man briu layu roj kini ki kai kraw ki la dawa pisa na ki briu man la ka wei pa ka wei ka thliu yeng man la usnem ulaban rap shu da ka baong bakini ki briu ki kem bat siat na phang ye ki jingri jingdop bat kim siu da ka dor wat ya ka jab ka jingta ka baki shet kira ki le ru ye ki kam khalam akor long nhiều trip benai menengkong snem arjar hosan tene kliang jungi ga nhiều trip border dispute redressal forum HBDRF te ngas ngau de bandong de ka jing bom ban se mo mila lek ai ye kene ga jing ujor jungi saya ka Meghalaya Human Rights Commission halor ga human right violation but hagane ga representation jungi nila mention hangne ya ki lai tili gimat ki bayade bat kata ga violate yang human rights ke jungi ka bening kong gede haga jing yede bat ka jing kni no ya ki jaka ki puta ki jungi ki badai ki hok long try ban try jungi naga Sorkar Assam hakapor bathau yang district council hakasnem khat khandai spa san phewar dan tip chahi ba ijaka ke bangi nyong isa abatip kum ka elaka labang nong pelut ke bangi tipai ba kong blok bon kedai ke jaka ke jumi nadu handai hantai hidrai la penhap jubor no support Karbi Anglong Autonomous Council nadu ke por basnah yang district council bat ka baar pat de haga jing shale beng gi jumi haga bebun kiliang nadu bal penhap jubor yengi support Karbi Anglong Autonomous Council jong jela Assam yengi ki pat kasi penar ki basyong ki basa akan gejaka kim khen briu su mila long social kum kita gemerat bat kaba hakane ka point hakane ka mat kaba nganga kwa ban penpau kalong ba kajing sale beng hakaliang kahok long briu man briu om dehi tang nagaliang government bat khapnam nadu kesnem khat khandai spa khandai pheu new khandai pheu phra bat hadu kesnem arjar khan riu hapdeng gini kesnem kajing im jong ki briu jongi ki basong ki pasak setei kalong keba i kordit sisa hadu kata-kata da kajing mi jong ki kai khlau Karbi bangi tip kum kita ki KNV Karbi National Volunteers KLRA Karbi Longri Raikom Asong bat nangta kaniga KPLT Karbi People Liberation Tiger but sakawai pat ka UPDS United People Democratic Solidarity te ha po kini ki chipeu khasar snem ki ba ngang ladep kedeung ladep mention kajing ki briu jungi galong ka ba hatu kata-kata namar ba ya ka hok long briu man briu jung ki layu roi kini ki kai khlau kila diman na ki briu jungi na ki pai nong song snong jungi haman ka wei pa ka wei ka tliu ying man lo snem ka wei pa ka wei na kini kin hun ki hapan siu kum kata ka house tax but na lor ka ni ka house tax ki ba kham don kham em ki ba don kilum kha rep ki ba don ki hali ki penthor ka ba bat nang tak sikibe kum ki jingri jingduk ki hapan siu la ka jong ha ka chana ha ka dor ka ba he nadu arajar adu san hajar ha ka chisnem man lo snem ha ka wei pa ka wei kani kan hun sing le no bat na lo nong briu
cepok ki senong bat ki kem na phang ki penyap na phang ki siat na phang ki jingri jingdup kum ki belang kum ki sniang ki siar kum ta ter bat kim ai hiru ye gedor dari ki ai makenaru kum mar so ai duksa weu sniang ba sausan hajar ki ai tang khatsan spa ni ci hajar kum ta ter bat yau khau ba ki dungru kidang kini kidang ra ye ki juhur ki ba kidang ban shet ru kidang ra ki le kum ta bat om de tang kata ki le ru ki kam klemakor ki thai ki khanna ngai sai pen kan mau hagawe ke snong ka bakar teng ke snong muriap hak ladangam paklah ke snam arjarsan jan baro kilong kemi ki khanna wat kilong kemi ki bar metru ki sha le klemakor ki sha rep bat sha le bor hage klau karbi kata ke snap bat om dei tang kata wat dikiru tumen ki samlaru kidang kenjat kidang pura bat kidang kren ki tin ki ba percaya ke hoklong briu man briu bat sagawe kabasnya usang sot kelong ba kirung ci kisnong kitau bat nangta ki penting ki pensmit hakiru kom ki babun jaj ke de na gani gadau ko penlong yi ki pai nong snong jungi baki hap ban petri na ki jing ki sem na ki snong jungi sia ki snong ki ba marjan te ngakwa ban kedeu hang ni ba de na gani gadau baki pai nong snong jo kala bang nang kulut hapo ki ni gen yo peu snem tam ki haba pet snong hadu laisin kabening kong ha kasnam khat khandai spa anyo peu we nyo pewar kata kadai ke jingle bor jong pulit asam bat kebaar pat deh kasnam arjar lai kata kadai ni ke jingle bor jong ki singkai klau ki bangladep jer kerteng benne bat kebalai kasnam arjar khat san ya kan niru de ke jing selalang bat ki singlet no bat ki pai nong snong ki pai bur karbi te kebalai ha ke jing bom yo ya ki lat penroi namarba kumbalong mentah baro iki pak snong jong keri India kila yo iki surok kila yo iki sengking kila yo iki school kila yo iki umbam umbi kila yo iki hat pat kum ta ter kita ki development facilities ke bangi ong ke tinong way henrei kini ki pak snong ki badon hang ni ki badon hadu arpeu nyo arpeu pra teli ki snong ki balong ki snong kasih benar hadu menta ki pak don surok ki pak don ti sengking kipat don ki umbam ki umbi ki bubiang kimpat don hapdeng ki nyeu hapdeng ki khanyo khat ki snong kimpat don tang ka ke LP school ro ki hadukan ni ke jing sa din jong ini ki snong te de na ni gadau ki pa nyong snong ki basong ki basa ni ki snong kimat ke jing kordit ke jing sosat ke bakrau du kata-kata te de na ni gadau bangi ne ke liang ke forum ni ban se ban le ai ke ni jing tho aga human rights commission kenang ba ke Human Rights Commission kan yo ban sim khia ye ni kam pada ke ke poru ni kermen ba ngin yo ye ke hok ke jumi saya yo idang haki khendiat sngi bela dep ru te gini ki karbi kane ka seng pule jong kimo ka bangi tip kerteng ka karbi student association te bat we local leader jong ki ba tip kerteng Augustin Hanse kumba kila benmi ye kerteng jong uru te ngaruk man keren baik di ka basai bagi lek rung sepok senong sya pok senong la pengap bat ki penbor ye ki tok no pai no senong jong senong la pengap bakin register ki kelang kha jong ki kelang kharap ko ba bakin register no sepok karbi anglong autonomous council jong cela asam bat ha ki juga por ban siuru ye ke revenue ini ke khajna sepok karbi anglong autonomous council de ban supun kan ma kan diat ba ya kan ni kini gicu iki karbi kila dep dawar iki pak nyong snong jo snong khanduli haka kharsan terik jo benai jun datang apa kala haka por bagi penlong ya ke peace committee haka snong khanduli di iki pak nyong snong jo snong khanduli haka to ka poru ngangam tip namar bangam yo jing tip haka nukur kompat de ya sign ni eta agreement kai ya sign yang agreement na ka peta ban wan rae kata song sign haka snong khanduli ke jinggan ada kitu snem beledep pala sedang du snem bargar khatsau ti ya sign no eta agreement ban bagi day ban register ikiling kha ga jongki di badon spo karbi anglong asam hene ke cikisha kini ki jaka ki pat day spo karbi anglong asam ki don ki badang hap spo ke jela meghalaya tang ban ka daw jingle klat no sarkar jongi keleyo ban kontrain oke ngis ngeu day ban aingu ye ka Giant Hills Autonomous Council namar ba hadin ke jingle ujor ke jongi bat nagaliang jong CM ruk ledek hiar ke lagi jong gi kejat lagi kmat ban pe gi jong berusute lan dengan palak paklah ka arhu prateri jong benai Desember jong snem bar car toar hadin nang ta kila reunification ye kete ge elaka
hadin beledep reunification la thung ru yo acting doloi but hadin beledep jit beledep thung penskian yo acting doloi kila ai sanat ru yaki arpu arteligi sanat yaki arpu ngut ke wehek snong stage po blok 1 but menta kakam ke badangsa kelong ba hadin beger district council beledep reunification beledep recognize yaki snong kakam ram kelong sa state government ke ba recognition yaki snong baro but kum beledep ke district council ke mat ke bakongsang ni ke thong jungi ke de kata hi mo ni ai kan jing thok kenang bag human rights commission kan ai de jing thok je sarkar kenang bag sarkar kemyo ban simkia ke na ke pentaban penyo itu hok memberi jungi mo Masuk pinwan sih de jing thok ban ke liang jung ai simet ku sherman ru ngalayok ban ya keren bat di chief minister ban burom ru ngalayok ban ya keren bat ki arnut di deputy chief minister ngalayok ban ya keren Henry kumbang yu menta ba kakam stang gi jingula adu mentar ngimpat yu kita kidak sini ba ke sarkar kan lek yu badang kam ke tadi blok 1 gendeng namar ba hoi ki ba kam juat hi gede ga langpi blok 1 ba blok 2 lengi pej bade kat kum gi jingthok kot kisla ka blok 1 gede ke basuk tam namar ba le ba ladep hak sorbe di district council setang ban transfer tu Keledek ru ya kata joint inspection. Kila sedang ngadu kat new February kat kendai sepak sampai perang, kila pendep RPO February kat kendai sepak sampai perang. But kini ada district council gede ban pendep lo kenyi ke kamu. Para tu kepor mi ke jengi investor baru karbiru tak kepor ulai lek investor lang bangi. Hari ni tak pending no tak kam. Bar onda yo still le jom pade diklet no kenyi ke kamu. Tiga jing da wajungi ke long setang ban implement no ya kata ke pendep survey dari RTDI district council habis kan kendai sepak sampai perang gede. Association ke ya gitu ki pai nong snong jo snong pangap ki badon ki lengkha jungi ki lengkha rep jo ki syaki jaka ki baki ki kam ni te gi mong roj po sa namar bangi tip te yu pu ang jungi re de namar ke jing bom sim khia jong sarkar ban yan da yu pu usam kini karbi ki wan kam no ken but anda ki wan kam no bade ki jungki ki par register no ikini ki lengkha rep jo ki po karbi ang long autonomous council nang kilat kani ka jing tho bangi ai sport kani ka human rights commission kalau ka banyak ba kam dai tang sisla kadi ka banyak ba la jing tip ru ya kat no tuligi snong gidan hakawai ka snong kat no ngut kat no tuligi yeng gidan hakawai snong kat no ngut ki basa angta ngathari kini ki detail ngai wat sokar jela ka jungir kam dan ba songsi ka de kata wa ka sokar jela kam tip manu basa hang no kat no ngut ki sa tar kini ki jing tho ngil ai sa ka human rights commission kadawi ka ba pelong ini kalau ba ngilayu i ba nakalang state government kamsim ke kajing kalau kemudian kajing na ya lempat ki hati ya pelang teh ya lempat ki hati ba pliu pelang du bayap ke kabangi gibeng alet dakamet layu i de kajong ka khamat ya kajing juga bai ba sete kalau ka ba isain met haru kata ta ngam dip kini kinong mi khamat ki jongi kila alet ne mentang kajing kili ka ba kharawe bangin bu ba ladon kaji keren ban ya penbaik no ya ukur usama ka phase 2 what happening kani kaji penbaik du kadang don kaji ya penbor pada nak yang ki karbi student association ban register gi khandau gi siap jong ki noksong snong jong yang tiap poblawan siapa karbi badru berhak sil kata tax siapa karbi hak jing sosial don kono kaji penbaik ma serius kam dai ban don kum kini gi penbor kai yana kalian ka jongi nisanya aga Meghalaya Human Rights Commission but kumbala ya thu yang ni kin sakot yang ni ya ringo but ngin sa pensaya ki lara don kam bangin wan yalam ki beriu nang kira poplowan ki balong ki eyewitness ya ka jingjia ki babon makir kin wan kan ba nakaliang ka Meghalaya Human Rights Commission lara don kam ki take up no pada ba ka National Human Rights Commission kan ba ka jingge jong kini ki beriu kan jak no ngin la ban weng Nomor ba ke constitution jong hari India ke ai right to life ya baro kisah blok 1 ne bisa asor silong ne bisa si asam ke constitution jong hari India ke ai hok banyo ya ko umbang umbi ke bakot banyo ka jing sumar ke babiang banyo ka jing kulit putih ke babiang banyo ban im sengai har ka jong kajaka har ka jong kaye kumbakalong menta kine baro la penken no la kini no nak kiti gibri basa ang kaya po blok 1 man ikmil inti ba nakalian Human Rights Commission kan sikia ba yang kita